bikaba biri by'ukwezi Semugenyi Hamiro w'emyaka 29 y'obukuru omuherezo mu kanisa ya Kanyina Sheema Ministries International nengashike MI rukushangwa muri tendero kabuho muri Sheema Municipality nagira ngo Ruhanga no wamani bikaba biri by'ukwezi abirishatu yo kwa mushanje 2019 obondo go magaragese ninyo haya kubirenyemerira abo kugenda kuzima kiba kugaruka chonkanya wendo ho ninyo Hamero nagira ngo kitarumwe bakande kiresire yasima Ruhanga nekiture kibabire bamutimbire kumuzikamo ati Ruhanga kamuhimbura unabire nimuningirira nawe bino unayika Ruhanga yagaruka yagira inendagane jindagine niwe banzo garuke ugishikireze 2018 by'ukwezi ko kubanza mu mwaka gwa 2021 nibwo Hamero yagaruza umutwe rugura akashohoze kigambo cyo kubanza bwa nyuma y'emyaka 2 atari kugamba emyaka 2 ndi kubimanya tonkane manyangu ikaba ikabiga mukuru w'entebe ya Katana habwa Sheema District Jemima tumwijushe Buhanda obera ryo mugenyi mukuru hariho butumu bwahira bikiriza ninyenda kuterera umurango ngo wano yende migisha ya Ruhanga notekwa kuba urisire cyo kubisi no musima ahabwe birungi nangwana nebibi hakuba weni wayino bushoboruzi bwona ni washaze nabwanye masente zone zirundinwe zitirwa habwombeka yekanisa yabo kujimariro kushakara nkomuringo gumwe gwo kugaruza Mukama owamazire kusima ko muhereza witu papa Hamiro ahabwo kusima Ruhanga ebyamukorire itwe minyezo mingi kutukurga Ruhanga ka kutukora twebwagarike nyuma kumusima wena nimpiga abantu bona himuri Ruhanga aguma yakorera ugarucyo musime akoko utaramusime asubita kongera gasha kwa mayiko twachire